Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kung pamanayari na rin ako adia ka na di pililang na di kukurmat. Sa dia matay da na matay da min pamilya mamukaraw. Gusto ka pa nga nun, ubalayan ako tapara, ang yan ako turugan. Bentugan ni Amara, adi na naso pamilya, adi maro. Sawa din pa man adi ka na masara, ko kipa magulolang ko sulo po ninyo. Namakangay ka no ko na mapa, matay da min. Kasubukon sa tuwin tano ida pawingan naguda dawen yan kaso mga manusia nadarpaong ko na so dawen na tatapon na so pawing. Nanay no kung pamana mga raga na mga unguda. O matalabos sa arari no o panimbang amin numbu na maduyuga yakin o dato maganduga. Solo po ninyo ating po ataw kuranaw sa kati matay da min. Nasi sampurna ko balayan ko tapar aban to gani Amara. Sapi akan duda karena salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada apakah orang kisah separuh hidung kebing kakak gemangariun kakak sarasarana di maro hari uwi kakasa na beban na di makola ayamana kangring satang kedia lulot tekan pada gunta maning di mata gepekerendani di kaki awai kaya kata wang powo beri mangarerendene ane pangewang aku benten pada koiran